Twongere tubahe ikaze inshuti bakunzi bani Bisanzwe TV aho muri hirya no hino mu gihugu, amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Reka tubahe ikaze namwe muri mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Iyi ni Bisanzwe TV nko natangiye mbikubwira, naho nge ndi Frank Mario Sebudandi. Inkuru tugiye kugaruka ku nkuru y'abakuru b'ibihugu bahuye mu nama. Inama yari irimo kwiga ku kibazo cy'ubwumvikane buke bimaze mu bihugu bitandukanye cyane cyane byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Tugiye kureba ibyavuye muri iyi nama. Ni mu kanya mu buryo burambuye, nimujye kure. Perezida Paul Kagame yatangaje ko ubufatanye mu guhangana n'ikibazo cy'umutekano muke mu karere ari ingenzi mu rugendo rwo kunoza ubucuruzi n'ishoramari ryambukiranya imipaka. Ni ubutumwa yatanze ku itariki ya 7 Ukwakira mwaka wa 2020 mu nama yahuje abakuru b'ibihugu mu karere yize ku bibazo by'umutekano, politike, diplomasi, ubuzima n'isuku n'ubufatanye mu iterambere. Ni inama yitabiriwe na Perezida wa Angola Joao Lourenço, Yoweri Museveni wa Uganda na Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga nk'imwe mu ngamba yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Perezida Kagame yavuze ko COVID-19 yagize ingaruka ku buzima bw'abaturage, inashegesha ubukungu. Yagize ati icyorezo cya COVID-19 cyatwaye ubuzima ndetse kinahungabanya ubukungu bwacu, ariko mu gukorana dushobora kugabanya ingaruka z'iki cyorezo tukanubaka ubushobozi buzadufasha guhangana n'ibyorezo mu gihe kiri imbere. Umukuru w'igihugu yashimangiye ko umutekano utuma ubucuruzi n'ishoramari bikorwa mu buryo butomoye kandi buri gihugu kikabyungukiramo. Yakomeje agira ati ubufatanye mu kurwanya umutekano muke mu karere kacu buri mu mutima w'imbaraga zacu mu gihe cyo gufungura ubucuruzi n'ishoramari byambukiranya imipaka ngo bikomeze gukorwa neza. Perezida Kagame yavuze ko nubwo inama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga, intego yayo yo kunoza imikoranire ari ingenzi kandi u Rwanda rwishimiye kuyigiramo uruhare no gutanga umusanzu warwo. Iyi nama yagombaga kwitabirwa na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ariko ntiyayibonetsemo ndetse nta mpamvu yatanzwe isobanura ayo mahitamo. Yabaye mu gihe ibihugu bitarafungura imipaka yabyo kubera icyorezo cya COVID-19. Mbere yo kwaduka kw'iki cyorezo, umubano w'u Rwanda n'ibihugu birimo Uganda n'u Burundi warimo agatotsi, ahanini bishingiye ku nkunga ibi bihugu biha abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kuva mu myaka 3 ishize, u Rwanda rushinja Uganda ibirimo kubangamira ubucuruzi bwarwo, guhohotera abanyarwanda no gufasha imitwe igamije guhungabanya umutekano warwo, mu gihe Uganda ishinja abanyarwanda ubutasi. Ni ibibazo byagize ingaruka zikomeye ku bucuruzi, cyane ubwa Uganda yari ifite isoko rinini mu Rwanda. Imibare ya Banki Nkuru ya Uganda yerekana ko muri Kamena umwaka wa 2020 ibicuruzwa Uganda yohereza mu Rwanda byagabanutse bigera kuri miliyoni 328 z'amashiringi, ugereranyije na miliyari 52 z'amashiringi byariho mu gihe nk'iki mu mwaka wa 2019. Ni ubwa mbere kuva Uganda yatangira kohereza ibicuruzwa mu Rwanda hoherejwe bike cyane birimo ibikoresho by'ubwubatsi nka sima n'ibindi. Ibi bikaba birimo gushegesha ubucuruzi bwa Uganda ku gice cy'ibyo yohereza mu mahanga. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare yerekana ko mu gihembwe cya mbere cya 2020 mu bihugu u Rwanda rwatumijemo ibicuruzwa byinshi hatarimo Uganda. Nubwo ubuhahirane na Uganda bwazambye, umuturage wo mu burengerazuba bw'u Rwanda yarubaniye neza kuva Felix Tshisekedi agiye ku butegetsi. Kuva ku wa 17 Mata mwaka wa 2019, Rwandair yatangiye ingendo 3 mu cyumweru zigana i Kinshasa. Umubano w'ibihugu byombi wanatanze umusaruro mu guhashya imitwe y'iterabwoba ikorera mu mashyamba ya RDC mu guhungabanya umutekano w'akarere. Mu Kwakira umwaka wa 2019 habaye ibiganiro by'abakuriye inzego za gisirikare hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, u Burundi ndetse na Uganda ku gushyiraho uburyo buhuriweho bwo guhashya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni inama yahurijwemo ibitekerezo ku gushyira iherezo ku mitwe irimo ADF ikomoka muri Uganda, FDLR, RNC, CNRD na RUD urunana ikomoka mu Rwanda, Mai Mai n'indi yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na Red Tabara, FRN n'ibindi ikomoka mu Burundi. Mu ntangiriro z'Ukuboza mwaka wa 2019, ingabo za FARDC zokeje igitutu imitwe y'inyeshyamba iyirukana ku duce dutandukanye turimo Kalehe, Rutare, Disasima na Njanjo.
muri Kamena Perezida Tshisekedi yavuze ko afite umugambi wo kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa RDC ndetse ko biri kuganirwaho na MONUSCO n'ibihugu b'ibituranyi birebwa n'iki kibazo. Tubibutse yuko iyi nama yayobowe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi niwe watumije iyi nama yahuje abakuru b'ibihugu byo mu karere. Iyi nama kandi ndabibutse ko yitabiriwe na Perezida Kagame, aho yavuze ko ubufatanye mu kurwanya umutekano muke mu karere ari izingiro rikomeye mu kunoza ubuhahirane hagati y'ibihugu. Iyi nama kandi ndabibutsa yuko yitabiriwe nanone na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Yanatanze ibitekerezo muri iyi nama yize ku kunoza umutekano mu karere. Iyi nama kandi yitabiriwe na Perezida wa Angola Joao Lourenço, ari mu batanze ibitekerezo nawe muri iyi nama. Gusa Perezida w'u Burundi we ntago yigeze yitabira iyi nama, nta nubwo yatanze impamvu yo kwitabira iyi nama. Ibi byatumye abantu benshi babyibazaho, ese u Burundi nabwo bwo burebwa n'ibibazo biri mu karere? Ahari se afite ukundi kuntu azabigenza nka perezida mushya wasimbuye uwahoze ari Perezida Nkurunziza Petero? Evariste Ndayishimiye ntabwo yigeze atangaza impamvu yatumye atitabira iyi nama. Ahari se iyi nama ishobora kuba igiye guhindura byinshi, tutegereze turebe ibizavamo. Gusa ibibazo nyine bikomeje kwibaza ni bamwe banga kwitabira iyi nama, nyamara ibibazo biri mu karere bireba ibihugu byose bihana imbibi muri aka karere. Ni ugende utakoze subscribe cyangwa ngo ukande ku kimenyetso cy'inzogera. Ikindi kandi ntwibagirwe gusiga igitekerezo cyawe unasangiza abandi iyi nkuru. Iyi ni Nibisanzwe TV, naho ubutaha Imana ibarinde.